Kuongerereka kwa namba nene ya andu aria mari na mawathe gukoretwo gugicungiririo ni mitino ya barabara iria ihanikaga o muthenya guku bururi-ini, na kuringana na ministry ya ugima wa mwiri, andu aingi mari na mawathe matikoragwo maciaritwo namo. Kuringana na murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Embu Jane Wanjoki, noria uratabanĩtie urigiti wa mwanya kuri andu aria mari na mawathe kaunti-ini iyo, gicunji kia 50% kia aria mareyumiririe wathe wao ukoretwo umanite na mitino ya bodaboda. The next thing ira tugwika ni gucaria gukora twina special classes, ni tuona twina ciana nyingi muno, and I'm sure tiko maumirite yonde. According to the statistics of 2019, the prevalence of disabilities in this country is coming to 2.2%, which is almost around over 900,000 persons with disabilities. Amwe aria twaranirie nao ni mataririe uria mekorire mari na mawathe, makiuga ni igutha inene amu miturire na miikarire yao ni agarurukire, riu makiuria andu kwimenyerera na kugeria njira ciothe gwithema mitino. Ugu nyumite kanitha kindu ta kenda ngari gioka na njira ikiongoreria mwena wakwa na ikininga na ikinathie ugu yathie farenere ni ndia botira kwigua tuna ninge tuna ikinathi ndia igua ngigua wakia musamaria mwema agiwa Kembosa tutu atwaria kivikivi tukwa twina wigiririki mwingi muno thiini wa njirari na maundu mamwe tukoretwo twina mutu turakwa twathomithia kintu turatwara kivikivi na ndo ntikia ni gitumi turakwa tugasababisha maundu tamama na tugekora twi amwe gukora twi andu a mawathe. Oho ritana nirikitio kuri atwarithia a bodaboda makiurio kwimenyerera na kugitira aria marakua niguo kunyihanyihia mitino guku nakuo anyiti itemi ruhonge-ini rwa ukui makiurio kunyitanyitia mawatho ma barabara. Na borithi matige gutuika ta kwa makagwe managa na borithi na andu anduthi twikare ndiriguo tugia na middle ground nao anao matigia na wigiririku wa gutia watho. Werwa kuwa mundu umwe kava murivie goro no kuwe mundu umwe ubonokie mo werwa ikira helmet ndui na choice. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.